अहानबदा मरुओइबा पाव टाउन प्लानिंग की प्लानर्स सिंग खनरगा जिरीबांबु मॉडल डिस्ट्रिक्ट अमा ओहिननबा होटनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरी अमदे खाइनदुना लैरिबी लोइनाबीगी थोंगालदा नुपी मयुमना कौख्रगा लैखिदबा चिंगननिंगाई ओइ हाइना फोंदोरक्ली खुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चरीबा निमिदांगी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमकु अहानबमक्कदा तरामनोक्चरी हौजि पाव मचखाइना पिजरी टाउन प्लानिंग की प्लानर सिंग खनरगा जिरीबांबु मॉडल डिस्ट्रिक्ट अमा ओहेनबा होटनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरी जिरीबाम की लखीपुर लेबा इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस चचरथकिबा यंगशिन खोंगचटका मरी लेना चीफ मिनिस्टर पाउमी सिंह फोंदोखिबदा महागने इम्फाल थुंगलबगा जिरीबांबु टाउन प्लानिंग की प्लानर सिंग तानरबा मतुंगदा मॉडल डिस्ट्रिक्ट ओंथोकनबा होटनरगनी अमरोमदा इंटर ट्रक बस टर्मिनस पु हेन पाक्थोक चौथोक हननबा अमदी टूरिज्म की मफम सिंगसु हापकनबनबा होटनरगनी इरांग असिगी मतुंगदा कांगलुप पुना पुनसिनदुना उनबा जिरीबामना अहानबा डिस्ट्रिक्ट ओइरे मयाम पुना पुनदुना चामिनबा पुनसिनबा असि हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा यामना मथौ ताई हाइबा वाफम थमखी मफम अदुदा जिरीबाम फॉरेस्ट डिविजन सेंदुना उ चरा सिंह थाबगी थौरमसु पांगथोखी तुंगदा जिरीबाम की उदरबोंदा चतुना असम लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा बीजेपी की मिरेम अमा ओइगदौरिबा राजदेव गोलागी इलेक्शन कैंपेन सरुक याखी मफम अदुदा चीफ मिनिस्टर तोंगान फुरुकी मियोय कयागा उनदुना वारी सानखे मफम अदुदा पाउमी सिंह उनबा अमदा महागना हाई आसाम की सीएम ना आसाम की तोंगान मफम खुंदारीबा मैतै फुरुकी मियोय सिंहबु कानब कया फंगहली बीजेपी की अमत ngairaba pandamdi awang nongpok lamdam singbu chawkhathan bahai besina ngapigani chawkhathan bahai besini haina phongdoki ya kena demo let me know you jaga si demo transport department ki tungi jiri ki level wa ko tamda si danaba deramba jaga amani hai tale masi but I'm sorry exact siga job currently but I view that sorry hai tale to sida ISBT ki truck mayam ki combination lagi loina na space chawra na tourism ga mari lena kari hape hai ba mayam aap ki aga andro batunda singa टाउन प्लानिंग की तोन बा सी प्लानर मैम ले ताना कंदा सी मॉडल डिस्ट्रिक्ट अमा उतो पे याना बा पनगनी अरमदी as we all know that कोई भी कंफ्लिक्ट दा यहाँ लाना कम्युनिटी में यहाँ पिंजला कांदा कारण सकेन मसाले बा सीना पुनबा अरमदी डिस्ट्रिक्ट में मसी कोई memorable loh sebenarnya juga pada खाइनदुना लैरिबा लोइनाबीगी थुंगादा नुपी मयुमना कौख्रगा लैखिदबा चुंगननिंगाई ओइ हाइना फोंदोरक्ली नुपी मयुमना वारी सानसी कौख्रगा मिनिट 5-10 की मनुंगदा सुसाइड तोरंबा हाइबसी चुंगननिंगाई ओइ मरी लेनबा सिंगना थिगतपियो हाइना ngarang nongmai palaga leikhidraba kongbam nongdambagi apokpana फोंदोरक्ली निंगथेम पुखरी ममांग अयांग पली कोंगपाल मुटुम लेकाइदगी कोंगबम बिनोय अमदी के ओंबी प्रेमवती की मचानुपा लैखिद्रबा नोंगदंबा चाही 30 सुरे चाही 10 अमदी 3 सुरबा मचानुपा अनि लैरी महाकी लोइनबी ओरंबी कोंगपाल खाइदेम लेकाइदगी निंगथौजम बिमोल अमदी निंगथौजम ओंबी सनातोंबी की मचानुपी निंगथौजम निंगो निरुपमा की इमुंग मनुंग निसी एसिदा चैनरंगनी हाइनसु लैखिद्रबगी अपोकपा अमदी अपोकपिना मराल सिरकली निशी एसिगा मरी लेना कोंगपाल मुटुम लेकाइदा पांगथोकिबा वाकत खोंजंग अमदा लैखिद्रबगी अपोकपा कोंगबम विनोयना हाई
Imong nupi oirambi nirupama asiga ichanupaga court che chang loisinadrabasu khainaduna kulaiba kuire nupi mayungi mama mapa amadi imong nupi asina ichanupa bu tatana wari sanasi kaukibagi thodok yamna lei ngarang sumakoina wari sanasi kaure e haiduna chatkhraga minute tara kun fadana Kongpal mutum laikai da laiba nupi mayungi thongal da kar manung da lok tawjaduna masagi license ganna mathanda kapshil laga society tawre haina pau pirakibasi chingnaningai oi Misi asi mari lainaba singna ningthina thigat piraga achumba wayal pibiyo haina phongdoki Ima kain do khangong dare adu ta mu chung sana to mi ga ma koi ding nung mi khuding ng han ju kau hi adu da mo ko ibung na ai cha ni pa je ha pa na ta ni kana na du ha loi mayam tang na nam ka thigat piyo mo na chung kau ba dei cha do ma pok to sa ba ni ma gi ni pi na lo ma do ni ru par ma ko e mari rak pa yung pa le adu ga ai cha ga wa lo chen na jai ma ne bungo Ima di kali do khang dare i cha ge chu ba na ni thigat piyo mo thong gan da ka pa ga bu i cha ka pe no i cha do ka pe hai rak ti mi ni ma tang ai rak pa ne ai bungo ai lo dam ma do mo na BJC na center ko sini ba mi siga sini ba dang galu ko pi asum banan khang bi haw ba ko asi ba kang dom de hiroi adu ba sini ba masi si matang da masi society case society na te masi murder hai ni BJC pai kai tegi adu ga longdam bagi loina bi hai ba tari ko ni thogam ni ko ma asi interrogation da thabi mo won de asum masan langla lang din na khang hai na BJC pai kai tegi ba ni sarkar sa pin dong zai BJC ke lai gi da ba misi sade maram chade masi singai aduna mari leina ba singa thigat piu amadi ngasi gi jesi semi ba idi silinau kunono su lakhot tham thupa lakhot piu aduba ngara moina khabar da hapi ba ngasi khabar yawi ba ongol pham yaw se lai tamna pung mari ga minute kun tra manga kun sai da lai na phone tawre yum da ai gi angang ji da aduba moina sirisna pung ani mkhai de siri hare pung ani khai ani makhai di pung ahum bau gi ai sa no pa je thaba ma settle lai ado phone pung ani makhai de siri hai ba kusi ji karam ba mong gi han I thok lai bra kamai tawno aduga siri bu posi yamna singai yam toina phone tarok tana ai gi sa no pa se ning thok jam be mol hai ba sana tom bi hai ba sina kau kau dra yam hangi adu ngarang je ai na moi gi thonggan na sir ma se ai siri si misi sade yam singai adu mase mari le masi tiket piu ana JCB semi JCB silau sa inau gi ni su kari no do mateng bang no tiket piu adu ba mase magi masano pi dili de lai hare nupa mayam amada masan sel ba mi du dili de lai du laite semde kana na chele na badam thopiri no hai ba se magi mama thana to bi bemo na he hai Universal Friendship Organization UFO Imphal West Headquarter number 1 Langthabal Furamakong Battalion ki makhada leiba Maitai Huyal Lalong Shintam Shanglin Sajal Academy UFO Khwai Pungjau Lakpa branch kay Samthongi mga Shuba Rising Day ki thoram ngasi haunabi matung inna branch asida pangthokre Imphal West ki kay Shangthom da leiba UFO gi masa sanglen da pangthukiba achamba thoram adugi manung channa UFO gi founder RK Manishana amadi president RK Sana Parihal gi mafamda member kayana ikai khumnaba ulaba matungda kay Samthong AC gi social worker Laurembam Ajitna ibudo pakhang ba yekpa malengi firal chingkhat ki bagal loinana UFO gi member singna firal mafam piduna awang ba thakta ikai khumnaba utki Maduda kay Samthong AC gi social worker Laurembam Ajitna maruwaiba mitung oiduna sarugya khibaga loinana UFO gi president RK Sana Parihal UFO gi secretary general Y Mairaba Angom UFO gi Thangta gi chief instructor Nomaiten Bizoy battalion secretary amadi commander sing tongan ba mafam da leiba organization asigi masa sangleng gi thopuroi sing yauna manipur gi tongan ba mafam dagi lakpa UFO gi member kaya su sarugya khi Ngasigi thoramadu ka mari lengnana organization asigi secretary general Y Mairaba Angomna mayangi mafamda organization asi hagdorakibagi matang amadi kari maramgi asigumba organization asi safonglakkibano haibana chingba mamal yamnaba wafam sing paudamki adugi matung tarpada manipur gi mafam kayada amadi mapangi lamsingda jiri kasarna singada sandupirna masidi maipakna sigumba masi maki pungjau lakbagi mga laksuba rejing de tawri sini masita natana tongan mafamda mayam ama lingkale
सिगी ममांगदा कयाम इंगले अहानबदा अखोगी कनोदा नबोक सिंगमाइदा चिंगुं बोक मथंग मथंग लिंगलना ngasiदी yam mai pakam ore adugo अखोना हौजिक हारिबा सजाल एकाडमी हाइना तौरिबसी ओजागी पोकपिरम्बा युदो आइगिदि गुरु आरके सनाहलना 1967 दा रेसार तौदना साइंटिफिक डिफेंस कल्चरल सोसाइटी हाइदना अदुगी मखादा हाइबा इंस्टीट्यूशन से संदोकी बने 19 अदुगी मतुंदगिदि अखोना हारिबा सजाल साइंटिफिक डिफेंस कल्चर सोसाइटी है ना STCS है बसे अमुक्सु पाक्टो चाउटोपा वकलोंदा 2003 दा UFO है ना मुकोन बदेगी मसीगी मालेंगी मफम कुदिमुक्ता थांग तंबद नतना मालेंगी मफम कुदिमुक्ता इंग तपा नुंसी सानबा हाइबदो पोरमनबगी थबक अदु पाइकटपा होग्रे अदु नुंसी सानबगी थबक से ओजाना पामी है ना चुम्नगी नते ओजागी दी नुंसी सानबा हाइबसे अमन अमबु लानदबा मयाम अमा संदोकांदा अखोय नुंसी सानबसे पोरकदुनि हाइबा अदुना ओजाना करी हाइना हाइरमगेदा चुम्नदा पामीदा हाइरमदे अखोयदा मदु पोरमनबगी दमक्ता अखोय हाइरमे ओजाना नतुंगदा मिना मंदिला खिंगंगनु हाइबा मतुंगदा मिना मंदिला खिंगंगनु हाइबदी अतोपते येतबा अतोपदा अकायब तौदबा मी अमगी लंबीदो फजना पीबीबा हाइबदी मी अमगी तौरप थबक खुदिमक्ता अयेत अपन यावदना नुंसी सानना लैबा हाइबदनी अदुना ओजागिदी चुम्ना चिन खता हाइब नते तोंगान तोंगानबा वही कया फज फजबा पौताक पिरगा तौरपदुना ngasiदी पुंजाव लापदा लेरे अदुना अखोय पुनमगना ओजाना पामजरबदी मांग्रबा लमलमसिगी थक्सी कासी नाट कल्चर मसाना कया लिंगतुना अखोगी मांग्रबा लंखैना सिंबा मयामसिगी वखल खलकांदा इपा इपुसिंगी All Manipur United Clubs Organization Amukogi Miyeng Makhada United Club Organization of Bishnupur District na Yukobik area da Thanga Part 1 amasung Part 2 gyoiba club singoiba mi famama famduna Thanga Part 1 amasung 2 gyoiba apunba body ama senkri semleba body asege maming Thanga Part 1 amasung Part 2 United Club Organization haina thole ngasigi mi famasida Amukogi Secretary General Pratap Laishangthem Secretary Organization Laishram Krishna Chandra, Assistant Secretary N. Lokendra, Assistant Secretary Finance M. Lenin, Yukobit ki President W. Bashanta, Vice Salam Santi, Secretary General Longjam Premjit, Yukobit ki Executive Member Longjam Tombana Saruyaki, Nasi Nangna Semlaba Body Asigi Thopuraba Khan Pigani Makagi Mioy Singasi Bukale. Oina Maipakcha President, Khwairakpam Bidu Vice President, Tongbram Jitin Vice President, Ningthaujam Pakpa General Secretary, Salam Roshan Assistant Secretary, Moirangthem Ishorchan Assistant Secretary, Laishram Ranjit Treasurer, Khwairakpam Bashant Publicity Executive Members, Pukhrambam Ajit Kumar, Khwairakpam Gitchandra, Tongbram Shidan, Moirangthem Arnol, Oinam Sobachandra, Moirangthem Martin, Ningthaujam Gunit, Soibam Kanta, Khwairakpam Devin, Khwairakpam Navachandra. Civil Society Organization Kanglai No NRC Update No Census Haiba Topic Ta Lamphel Sanakathil Community Holder Wakal Taminaba Laikai Club Maira Paibi Amadi CSO Singapuna Kusamnaduna Miyamgi Mifamama Pangthukri Mifamadu India Langaki Order Amana Manipur Census Atubada Pangthukna Basiliba Asina Pangthukiba Tarabadi Kunaya Sida Kaitharakadaba Maruina Hojik Ladiba Tampaki Assembly Constituency Kara Chengi Asida Pun Kibadanatana Illegal Immigrants Mayamsi Yaushin Kibada Tarabadi Aikogi Assembly Sita Minority Orekadaba Amadi Hojik demographic imbalance oiriba maramna NRC update tawraba matungda census tawgadabani haibagi matang asida pangthokpani makhata na tongan ba mafum singda su pangthokhigani hairi harkal lawbu ya hairi ko policy
NRC तौबसे Register General of India हाइबसे होम की मखादा तौबनी हौजी हाइबो पोलसे हयेंग अखोइना अपडेट तौ हाइबसे अखोइ मतमदुदा 1951 दा लेरंबदुदगी अखोइ म्यूट सिंगसे फैमिली ट्री अदु सेंबिरको हाइबनी अदु तौद्रि बाबा ngasi अखोइ लमदम सेसिदा थोइबो प्रॉब्लम हेंगलेइबो मिसिंग हाइबि मयाम जे करमाइ तौरगा मदु अखोइ सॉल्व तौगदगी हाइबो दुइदुदा अखोइना आदुदगी 1951 दा लेरंबदुदगी अखोइ अपडेट तौथबिरको हाइबनी अदुगा लोइनना सेंसस तौबियु हाइबनी अदुगा लोइनना अखोइना ngसाइगे हाइबुदु लोइना डिलिमिटेशन हाइबो पोलमा लादुइसे ngसाइ फंगाइबो मी मयाम अदुगी मानव चाकुम हाइबि जे अखोइगी अंगवादी के हाइरो अदे एजुकेशन के हाइरो अदे चानबो अखोइगी फुड के हाइरो हाइबि मयाम जे मिसिंग जिंग अदुगी पोकांदा मागी मानव केनो सेंगदवनी अदुना मरम ओइदुना अखोइदा 1972 दा अदुगी ममांगुगी अइ पंजररोय मरमदी 1972 दा अखोइदा सिकुंपु खपिरकिबन सिकुंपु से चिंगा हौजी लेरिबो सिकुं तापाका निफु तापाका निफु से अखोइगी ओइबो सिट कया होय तांबियो नरगा मयाम अखोइ तांबियो अखोइगी ओइबो सिट कया नो तांबियो अखोइगी ओइबो सिट लेते करी लेते नो हाय अखोइदा अखोइगी ओइबो रिजा ओइना थंबो सिट नते चिंगनसी कुंदुदा अखोइ म्यूटक चलग लेप यावरा मी रिजा ओइना थंगरबनी अखोइगी रिजा लेते रिजा से कराइ तले से अखोइगी हयेंगिदा अमखक शेड्यूल कास्ट के लेबो सिनतना लेते अदुनबो ममांगा हार्ट ऑफ द टाउन दा कमिश्नर मकागेनी पंजाबी मचा अदुम लेपो याय मधुकी मतमदुदा अखोइ हाइबा इच्छाबदी फ्रेंड्स कोइला लाउमा तोबदगी मा लेपे देबोगी वान अदुदा ngasisu thamai बनजे जेदा ख्वाइदि पैसा पाइबा नत्रगा ख्वाइदि तौबुंग मनिपा ला लेप मतमदुदा अदुमकागिनी अखोइ कनामना कंबंग बोय अदुना अखोइ ओइबा रिजर्व लेते अदुरगदी अखोइ करी तौसिगे हाइबसे अखोइ तासना ममचन अखोइ के होगदगे अखोइ कमाइना कनगदगे करमाइना अखोइ सेफ तौनगदगे हाइबसे अखोइ खनब सन अदुगा होजु मयामना लावे अखोइ NRC तौद्रि फावबा याम नुंगाइ वारी भारत की प्राइम मिनिस्टर ना मतमदुला लाउथोख्रिनी NRC की मतम लोइगरे NRC तौररोय है अदोरदि अखोइना तौ हाइरगा करमाइ तौदुरिबा अदोरदि अखोइ सिदगी रिपोर्ट कौगनी मदुगी केनोमा सेमगनी पार्लियामेंट बिल लोइना पुथोकनी अखोइ मिरुत कया लेरगा अखोइ NRC दुगी तौनना केनो से अखोइ कमाइ फंगदुरिबा फंगगा मदु फंगबा फंगदों तोछि एक कोनगदौगनी अदुदी अखोइ कयाम थुना तौबिरकदौरिबा अखोइ इशूजे ना खैनबा तौबगा जमानगनी अदुगा NRC का मानवा है मानवा है भारत की लैंगा की मखादा करम एक NRC का मानवा एक लेयगे सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी मिशन मणिपुर CRTM मणिपुर की मथक्ता CWA अमदी बेनिफिशियरी खरगा पुल्लगा इरांग सागतखिबदुगी मतंगदा CRTM मणिपुर की प्रेसिडेंट ना वाफम खर थमलकली मदुदी CRTM मणिपुरना थबक हौखिबा असि लिसिंगनी कुनगनी थोइगी डिसेंबर 19 ऑफिस ओइना नगमपाद कुमजा लिसिंगनीगा कुनगा हुमदोइगी फेब्रुवारी तांग कुनगा हुमदोइदा हांगलखी मतमदुदा लुपा लाख 2 लाख अमा मखाई लाख अमा लिसिंग यांखै लिसिंग कुन फावबा कंट्रीब्यूशन तौहंदुना अमदी फ्री द युम साबिदुना लाखिबनी अदुबु कुमजा लिसिंगनीगा कुनगा हुमदोइगी अप्रैल तांग 10 दा नोटिस थोकना लाख 2 गा लिसिंग यांखै लौबा हौखिबनी हाइबा अमाउंट असिसु ऑफिस ता लोइना लौशिबा नते एजेंट नत्रगा बेनिफिशियरी पुरकलिबा मीदुना लिसिंग 19 फंगलिबनी बेनिफिशियरी चाट्रेक मौद्रागा मापन लै मी खरा अमसु रिटर्न तौख्रबा मतुंगदा ऑफिस ता कंट्रीब्यूशन ओइना पिरकिबा मीसिंगे मसिंगना 494 नि ऑफिस ता युम साबियु हाइना लाकिबा डोनेशन ना करोड़ 10 गा लाख 95 नि बेनिफिशियरी सिंगना पिरकपा अमाउंट अदुगा पुन्ना युम अमा साबगी एस्टिमेट ना लाख 9 नि मसिदा युम साबा लोइकिबा अमदी वॉल खाबा रूफटिन तौखिबना चामरी की मथकनी अदुगा मियामदा युम चामगा यांकै साइ हाइना लाना पाउ संदोक्पिगनु कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा फंकिबा अमाउंटना लाख 9 लाख 85 गा लिसिंग 3 नि कॉन्ट्रैक्टर सिंगी फंगफम तोकपा बिल मागी स्टेज मटुंग इना फंगख्रबा मतुंगदा थबक मखा ताना सुबिरमदबसु अयाम्बनी
CRTM Manipur की President su lot panate kuina thinguraba fund adu amuk reopen tawrakpadagi athuba matamda yanabagi damakta chen chongduna honari CRTM Manipur M President su work process ki matangda contractor amadi beneficiary kharaga su pau faunari asiguma pau lana sandoktuna irang hauraga fanasi ka khiba tarabadi irang hauriba mi singduna responsibility pumna mapugadabani yum saba loidana lehoriba beneficiary singidamakta makhatana athuba matamda fantasy thadorpaga yum saba hauragani athuba matamda office su hanglagani office hangma matamda ayet apan pibidanaba appeal tawrakli Kun taruk shuba oina sajibu thagi khudol tamba igi khongol liba gi thoram ngasi Leishangkhong Kabui Popular Club Wanggoiga All Manipur Ethnical Social Culture Organization Amisko ga puna khutsamnaraga Sendana Leishangkhong Kabui Khul Community Hall Wanggoida pangthokri Hariba sajibu thagi khudol pot tambagi thoram aduda Maitai Pangalgi ahal laman sing yauna amadi Leishangkhong Kabui Khulgi ahal laman sing saruk yakhi ngasi thoram aduga mari leinana Amisko gi President Chinglemba Wahingbamna Fongdorkibada Maitai calendar da chahi hoba Maitai ningol singna mabung maupa oiba singda ngamjaba khudol piduna igi mari sagatpa asida Amisko na sinlangduna Leisangkhong Kabui Khulda leiriba khunja sing mabung maupa sing amadi Lilongda leiriba Maitai Pangal sing Maitai Muslim singi mabung maupa singda ngamjaba khudol pot piduna igi khongol liduna aikoi ichin inauni aikoi amatani haibagi wakhalonda thoramasi sinjabani haiba wafam thamki biduna igi mari cyber sarpa sigaida neskona sinja langjo duna aikoi gi Leisangkhon da leidiba jasing mabung power sing amadi aikoi gi Lilong da leiba Maitai Pangan sing Maitai Muslim singa mabung pasinga namjaba khudol potiduna igi khungul duna aikoi isil nauni aikoi amatani habigi wakhalonda aikoi sisana ne hininagdani aikoi imam ki machani habigi wakhalonda neskona asumba program asi sinjabani neskona 2000 dagi leptana satharakpana ngasi kungatarulak suba sahisa asidasu ngasi gi thoram asi pangthoksabani hariba thoram asiga chap manana chaliba sahi asigi aukiba March ki kunga matoi 2026 ta Nagaram gi community hall amada Tangkhul gi community hall amada Manipur da kundaminariba community khudingmakki leader single loinana hariba thoram asisu pangthoki madugi nimit udasu aikoi gi Manipuri ningol singna namjaba khudol piduna aikoi isil naw amo oibagi mabung opa singi masal singi marakta lenariba mari adu hena chesina nabagi pandam adu thamkhibani ariba thorom asina ngasi mak tungi merol singa UNESCO na samjani ibo wapamdi asium lawa program kaya asi uchaduna aikoi isil naw ni aikoi ge hawakam matani aikoi amaka wakalonda sanaba ya kama Manipur ama wohen bada makoida Lairik Yengbam Lekai Mayai Lerak Imphal East Laiba Writers Guild Manipur gi ngasi hongnabi matung inna Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thokchom Saitapratana Sangakri Writer Guild Manipur gi office sangaba aduda Lairenjam Olen actor and Jila Parishad member Haingang constituency Chanam Thabam Ronika Devi founder of Writers Guild Manipur su Sarugyaki Presenting with the Writers Guild say yes, it is going to magi initiatives my publishing house ama chawna leiraknabagi pandamdasu hudokjabani. That is one of the grand aspect. But second grand aspect ta koina ai sasu ojal oibadagi hudokjaki boibanina akogi angang singegi interview skills adagidi makogi master classes when it is related to kamai haisige ngasagi angang na kamai personality develop tawni
confidence kamaina develop tawni haibagi matang dasu adagidi akoina community outreach programs in the form of stimulation as well as sensitization programs masi mayam se loina mag yauraga umbrella organization ama oina aina masi enterprise as hawdokjagani just with the simple aim to transform and bring changes in the society, positive for constructive for change so that we all can take part in building responsible accountable citizen writers office we have like 4-5 members induction interview induction and then I have already partnership partner support 5-6 members later hena makata phone ki base I say Prime Minister's mentoring yuva haidana all India 75 voters khangat ki boko says the aina Manipur gi English medium da haidi North East gi oina English Manipur da gi oina English medium da ihan hana khandi base ai oiki aduga ai delight say up to the mother haidana nupilagi maramda and Second World War in Manipur city maramda aina izone aduga second there is a second book coming up aduga sina kodi aina Richard Bharat program haidana project amakha yauzuri city program city makhada policy making and changes mayam matang da aina ke makoina guide to biraga koi research and analysis to bane aduga ihanbani see say aina knowledge ka focus to koi samaj da tamna ahon mayam ko ni I was saying, "Masi kuli ko mayam si ujara ko matum na yung nagpapagalitan niya." Aduga, masi da uta yamna kawai yung nagpapagalitan ay isang na ayagdra, isang na ayagdra. Dami ka na mayam yung support, mayam yung matin, isang review na nagpapagalitan sila. Ako yung lang na yung siyang nagpapagalitan sila. Kawag to, okay? Aduna pagbo na masunod kaya ay iwakalun ng malay. Aduna ay nahimig si simunda pagbatang ama ito to matanda tuina suwede na magi ano mamadi pangalo tawag to ni ado ngasi na ilo din si su yaw ko pinsin si ya na wala ngana nahan na simunda to no malay di sa sana mana yang tenang yang budaya dia nak berada. Ayu baju syukur terawi bawa macam mana naik. Anu syukur yang ayah le hari. Anu yang sang sungai ni dia. Anu bis dawa mari kita mai pakai lima, nuai pakai lima, mana mai wakan dekat lima, mai wakan dawa ini betul betul. Mai pakai lima semua hari soal kundi jadi. Aduga amana kasi sila legit bilo mayam so sumaida ano wakano na mga na ano wakon ka ano sa mga tan sila na away ba mayam na matin pang sinyo matam tayo niyo ba kasi amana mali matin ina nakanda apabal result apabal lang ng wali ano na talaga amaga musila waka kaya amatui malu mereka aku manipur kalau dalam sila aku mesti awalan dan kre Thawal District ki Wangjing Kalompopi Sports Complex ki mayok na ba lamding Laishram Lekaida the Royal Gym haina mingthon ba gym center ama ngasi khangabuk AC ki MLA 𝐶𝐢𝐯𝐞 na ribbon katuna hangdokri nauna gym center ase hangdokpagi matangda Royal Gym gi proprietor thabak tagi potharaba associate professor Sorokhaibam Harina haikibada ngasi gi hawalakli ban naharol singbu mayai kabani sadagi lapthok handuna tingjang kaijing dana ba masamo fana thamnabagi amadi naharol singbu afoba maikaida puduna chatpa ngamnabagi pandamda ngasi gi gym center ase hangdokpani haiki
अथोइब मिथुंगी वारोल पीरदुना खांगाबुक एसीगी एमएलए ओक्रम सूरज कुमार फोंदोकिबदा हौजिकी जेनरेशन असिदा नहा सिंगसु अमदी इमा इबिल सिंगसु मसा मौ फना नादा येक्तना लैनबगी वाखलोन अयाम्बना लैनरब ngaktani मियोइबा मना डेवलप तोरपगी थबक अस्थाक असिदा हक्चंग साजल तौद्रगदी ब्रेन की सेल सिंग ग्रोथ तौब लेपी हाइबसी अखंग अहि सिंगना हाइनदुना लाक्लबनी मरमदुना हौजि अखोइना हक्चंग साजल तौब असि यामना मरु ओइरे हाइकी निसा चादुना लाना चटकिदौरबा सिंगबु मफम असिदा पुना पुसलगा नहा सिंगबु अफब माइकैदा पुनबगी पांदमदा मफम असिदा जिम अमा हांगदोकपा असिमक यामना लाइबक फबनी हाइकी रॉयल जिम हांगदोकपगी थौरम अदुदा खांगाबुक एसीगी एमएलए ओक्रम सूरज कुमार एमएलए की लोइनबी डॉक्टर मिकी लमदिंग इकोप निंगथौ हराउबा थौगालुकी प्रेसिडेंट एस चाउबा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर नेप्रम किशन वांगजिंग लमदिंग म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर युमनाम इबोपिशक वार्ड नंबर 1 की काउंसिलर लाइश्रम संजीत मैतै इपा इपुगी लाइंग पथाप्ता मियामना सखंगनरबा खोइरोम अताइबी मंगांगसु डाइस मेंबर सिंग ओइना सरग्याखी जिम जी मशरूम सौबदौना याम सौगलगे हैरमगनेबा डिमांड लापगिने डिमांड लात्रदि अखै करिमता लैरोय हैबा कोई हुजिकी जनरेशन हैबा तारे मयामना हैबा जेन जी गा हैबा जेन एक्स गा हैबा मयाम जिदि नहा हवली भारतर नहा अंगांग मयाम सिंगसिदि नुपी मसारो नुपाम सारो जिम की कॉन्शियसनेस याम हेनकले इमाइबल चेचल मयाम सिंगसु अखोई एरोबिक्स तौब जुम्बा चोंबा सी तौरगा एक्सरसाइज तौबुबदी याम तौनरे को लेकाय लेकायगे मरुवैना मियोइबा अमना ह्यूमन बीइंग अमना हाइबा तारे डेवलप तौरपा सा अंगांग ओइरिङादगी डेवलप तौरपगी स्टेज सिदा अखोई हक्सांग साजेल तौद्रगदी ब्रेन की डेवलपमेंट ब्रेन की सेल से सी अदुम मयामना डॉक्टर सिंह अखंग अहि सिंगना अदुम हायरबा पोनिबा मसिदि अचुम्बने हायबा ब्रेन की सेल से ग्रो तौब लेपे एक्सरसाइज तौद्रगदी अदुना अखोई एक्सरसाइज तौबसिमदि यामना दरकार लई एनी स्पोर्ट्स सानबदा फुटबॉल सानबा नंगना प्रोफेशनल सानगे फजना इंटरनेशनल स्टेज से सानगे हर तरी फिजिकल स्ट्रेंथ सी सागत पर दरकार लई लान निसा पुसा चान सखिदरब मयाम सिंग सी सिदा पुनमक पुसलगा अखोई लेकाय लमदम सिदा अखोई सिगुम्बा जिम अमा थंबिरकपा हैबसि लायक यामना फबनी अहाकसु मतम मतमगी अदुम लागा दरकार लेरगदी सानबसु मरमोत लाके न हाइगे तौरगे Veteran Association Ningthonai Ven ngasi organize tawduna anirak shubo oina second state level open kirat and nat for boys 2026 pangthokraba matung nat ki result su lauthorakle ven gi maikai de ki thadorakpa cherol amada nat ki oina Buyamayum Muzakir Hafiz Waris Amadi Abdul Kalam na ahan bani shuba amadi ahum suba takre consolation prize ki oina Mohammad Sadiq Fusham, Mohammad Danis, Abdul Khalik, Mohammad Anish Amadi, Mohammad Dilshad Khankre. All India Kung Fu Feshrai member ama oiriba All Manipur Kung Fu Brotherhood Union meeting makada Kungani Shuba State Kung Fu Championship 2026 amadi First State Jit Kunedo Championship with trial selection Wangjing Haidupokpi Chokot Kongtang Youth Club Mamang Lekai Ground da Thobal District ngasi hogdokre Loshin bagi thoramda AMKBU gi President Kangjam Maharabi Chartered Accountant Chongtham Sanjoy Wangjing Women and Girls Society ki Secretary Laishram Premananda AMKBU gi Technical Director TH Santikumar Maitai QAM की Joint Secretary Katrimium Somendro Singh, Indian Red Cross Society Thobal District Branch के Vice Chairman Soibam Mangoljau Singh ना अथोइब मिथुंगन सिंह ओइना सरुग्याखी First Imphal West District Chess Championship 2026 ngasi loshingkre Championship adu loshinbagi thoram aduda Aribam Mohindro Sharma President
Manipur Chess Association Yambim Arun Singh, President IEDCAN, Ex-Secretary 𝐶𝐢𝐯𝐞𝐲𝐸 President 𝐶𝐢𝐯𝐞 District Chess Association amadi RK Vogan Singh, President Imphal West District Chess Association na athoiba mitunglen sing oina saruk yaki. Imphal West District Chess Association senduna the Chess Academy Tera Sapam Nerekta pangthokiba Championship aduda Under 7 Girls ki oina Rajkumari Linthoi, Lingjenleima Thokchom, Linthoi Velicia Laurembamna Ahanba Anishuba amadi ahumsuba taki. Under 7 Boys kina Rajkumar Thoiba, Wangthoi Ningthemcha, Salaiba Loitongbamna Ahanba Anishuba amadi ahumsuba takri. Under 19 Girls kidana Nadia Sogaijam, Rasmita Hanjabam amadi Rajkumari Sanghamitra Devina Ahanba Anishuba amadi ahumsuba taki. Under 19 Boys kidana Mangal Elangbam, William Bam Morangthem amadi Punsiba Maishnamna Ahanba Anishuba amadi ahumsuba taki. Championship aduda Indian Red Cross Society Thobal District Branch amadi Indian Red Cross Society Vishnupur District Branch na First Aid amadi Ambulance Service mateng pangli hairi. Championship asida Manipur ki tonganba district singdagi lakpa kung fu amadi 𝐶𝐞𝐬𝐬 sanaroi 𝐶𝐻𝐈 na sarugyaduna athoi ehen tanari. Championship asida gold medal fanglaba kung fu sanaroi sing 10 National Kung Fu Championship ta saruk yarugani loinana 𝐶𝐻𝐈 gi oinasu National Championship ta saruk yarugani hairi. Seven Brothers Thobal Moising na senduna chatharibo Open Tennis Ball Cricket Tournament ki Manga Taruk amadi Taret Suba League match ta Sion Cricket Team A 𝐶𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 𝐷𝐿 Mai Pakri. Manga Suba League match ta Sion Cricket Team A amadi 𝐷𝐿 Sanaki. Match adu Sion Cricket Team A ngamkre team asigi Bavin na ball kungamathoida run 39 amadi wicket ama lauduna man of the match ki mana fangki. Taruk Suba League match ta 𝐶𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 amadi Sion Cricket Team Sanaki bida 𝐶𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 na Mai Pakri. Team adugi Rahul na man of the match ki mana fangki. Taret Suba League 𝐷𝐿 na wicket ahum turaga over mangaga ball anida 𝐶𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 bu maithiba piki. 𝐷𝐿 gi Nilakantana ball tarukta run taramanga wicket lauduna man of the match ki mana fangki. Hayengi match oina Boundary Blasters amadi YCUA loinana Boundary Blaster amadi Sion Cricket Team B sanagani. Aroibada maruiba pau amuhanna. Town planning ki planners sing khanaraga Jiribambu model district ama ohenaba hotnaragani haina Chief Minister Yumnang Khemchana phongdokri. Amadi khainaduna leiriba loina bigi thongalda nupi bayumna kaukhraga leikhidaba chingnaningai oi haina phongdorakli. Northeast Window TV na sandok chari ba numidangi pau patok chaba matang se lotion chari miyeng tabiri ba pumna mapu amuka sohana khurum chari.